муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони симои шаҳри Панҷакент манзури шумост. Ассалому алайкум. омодагиҳо ба пешвози 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоатҳои деҳотии шаҳри Босонияи Панҷакент бо маром идома ёфта. роҳбарияти шаҳр аз рафти корҳо дар ин самт ҳамеша дида намуда, барои ҳалли мушкилоти ҷойдошта масъулинро муваззаф менамояд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузоришҳои ҳамкорони мо. дар ҷамоати деҳоти рӯйдагии шаҳри Панҷакент дар доираи омодагӣ ба ҷашни 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 60 иншооти таъиноти гуногун бунёд шуда, ҳоло кор дар ин иншоотҳо бо маром идома дорад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари кори аз рафти бунёд ва таъмиру таҷдиди як қатор иншоотҳои ҷашнӣ шинос гардид. аз ҷумла дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 7-уми деҳаи Кулолӣ ки номи ходими номвари давлатӣ ва ҷамъиятӣ, нахустин сардабири нашрии шӯрои олии мамлакат Садои мардум зиндаёд Муродулло Шерализодаро дорад, ба ифтихори 80-солагии зодрӯзи ӯ бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва саҳмгузории соҳибкорону дастпарварони муассиса корҳои таъмиру таҷдид, ҷиҳозонидани синфхонаҳо бо маром идома дорад. дар ҷараёни сафари корӣ ҳамчунин бо рафти таъмиру таҷдиди оромгоҳ ва хона музеи ин шаҳидӣ роҳи барқарор намудани сохти конститутсионӣ дида намуда, барои дар муҳлати пешбинишуда бо сифати хуб анҷом додани ин корҳо дастурҳо дода шуд. зимни боздид раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз рафти сохтмони маркази тиббӣ ва бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 13 дида намуда, ба пудратчиён барои дар муҳлати муқарраршуда анҷом додани корҳои сохтмонии иншооти мазкур вазифаҳо дод. бо мақсади шиносоӣ аз рафти корҳои сохтмонии иншоотҳои ҷашнӣ ва сазовор таҷлил намудани ҷашни фархондаи миллату давлат 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ҷамоати деҳоти Косатарош сафари корӣ анҷом дод. бояд гуфт ки дар деҳаи Чорбоғ бо рафти бунёди маҷмӯаи варзишӣ ва савдо ки аз ҷониби соҳибкор Акмал Ишбокбоев сохта мешавад, раиси шаҳр шинос шуда, иқдоми мазкурро шоистаи арзёбӣ ва таҳсину офарин унвон кард. маҷмӯаи варзишӣ аз толори варзиш, толорҳои бозии саққол ва бозии кӯдакон иборат буда, дар маркази савдо фурӯши масолиҳи бинокорӣ низ ба роҳ монда мешавад. ҳамзамон раиси шаҳр дар ҷараёни сафари корӣ бо сохтмони синфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 86 бинои кӯдакистон дар деҳаи Нови Чомоқ ки аз ҷониби соҳибкор Нарзулло Раҷабов бунёд мешавад, шинос гардида, барои тезоидани суръати сохтмон аз ҷумла дар фурсати кӯтоҳ болопӯш намудани боми синфхонаҳои иловагӣ, раиси шаҳр дастуру супоришҳо дод. ҳамзамон зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Косатарош, раиси шаҳр аз рафти бунёд ва аз навсозии пойгоҳи обкашии дашти Калон 1 ва канал дар деҳаи Косатарош ки бо маблағгузории корхонаи муштараки Зарафшон аз ҷониби пудратчӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдудӣ Файзи Кӯҳистон бунёд мегардад ва барои обёрии 200 гектар замин пешбинӣ шудааст, дида намуда, барои дар муҳлати пешбинишуда анҷом додани корҳои сохтмонӣ маслиҳат дод. кишоварзони хоҷагии деҳқонии ориёнои деҳаи ҷомчашмаи деҳоти Косатароши шаҳри Панҷакент ба бунёди бохи бодом дар заминҳои лавмӣ оғоз карданд. дар оғози шиноидани тухмии бодом ки бо иштироки раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода баргузор гардид, иттилоъ дода шуд ки он дар масоҳати 20 гектар заминҳои лавмии ҳудуди хоҷагӣ бунёд карда мешавад. дар як қисмати ин заминҳо ки имкони обёрӣ мавҷуд аст, бодоми шириндона ва дар қисмати лавмии он бодоми кӯҳӣ мешинонанд. таҷрибаи деҳқонони собиқадор дар заминҳои назди ҳаллигиашон собит намудааст ки дар шароити иқлими ин ҷо ниҳоли бодоми шириндона ва кӯҳӣ хуб сабзида ҳосили фаровон ҳам медиҳад. барои бунёди бодомзор тухмии навъҳои ба шароити маҳал мувофиқ интихоб шуда, он бо маслиҳати мутахассисон ва деҳқонони собиқадор шиноида мешавад.
ба деҳқонон маслиҳатҳо дода шуд ки нигоҳбин ва ҳифзи бодомзорро хуб бароҳ монда ба сабзиши саросарии тухмиҳо ноил шаванд. ҳамзамон зимни сафарикорӣ аз захираи пиёзи сокини деҳаи Косатарош Худойберди Норимов, гармхонаи соҳибкор сокини деҳаи Чорбоғ Абдумаҷид Ҳусейнов ки дар он лимӯ ва афлесон парвариш карда мешавад, рафти бунёди гармхонаи нав дар шафати он дидан намуда, таҷрибаи мазкурро барои кишоварзони деҳа хуб ва муфид арзёбӣ кард. Сӯзанию гулдӯзиҳои ҳарранга, болупӯшу хилатҳои зебою ҳарири арӯсӣ, кӯрпаю болиштҳои қуруқӣ, гилимчаҳои дасти бофт, ҷомаҳои хушдӯхт ки сокини деҳаи Бедакӣ, ҷамоати деҳоти Косатарош, Ойҷон Мӯминова барои арӯсони деҳа, дигар талабгорони ҳунари зебои қадимаи миллӣ ҳамроҳи оила ва шогирдонаш меофарад, талабгорони зиёд дорад. Зимни сафарикорӣ ба ин ҷамоат раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо маҳсули дасти ин бонуи ҳунарманд шинос гардида ба ӯ аҳсану офарин хонд. Ҳунарманд дар суҳбат бо раиси шаҳри Панҷакент иброз намуд ки ҳанӯз аз замони наврасӣ ба ҳунари дӯзандагию бофандагӣ ва гулдӯзӣ шавқ дошт ва ба тадриҷ ҳунараш ривоҷ ёфту ва аҳли оила ва 10 нафар духтарони деҳа онро омӯзонд. Маҳсули дасташро борҳо дар намоишҳои гуногун, дар идҳои байналмилалии Наврӯзу Сада манзури ҳамдиёрон намуд. 10 нафар гулдухтарони зодгоҳаш ва ҳамсоядеҳаҳо низ аз маҳсули дасти ӯ барои ҷиҳози арӯзӣ барои харидорӣ меоянд. Бонуи ҳунарманд Ойҷон Мӯминова соли 2024 ба қатори 20 зани муваффақи шаҳри Панҷакент шомил шуда, мукофоти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакентро низ соҳиб гаштааст. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. Рӯзи милитсияи тоҷик дар шаҳри босонии Панҷакент бо тантана таҷлил гардида. Як қатор аз кормандони ин ниҳод бо медал ва ифтихорнамову сипосномаҳо сарфароз гардиданд. бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ба муносибати рӯзи милитсияи тоҷик чорабинии тантанавии идона баргузор гардид. дар чорабинӣ намояндагони вазорату идораҳои шаҳр, кормандону собиқадорони сохторҳои раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент, идораву муассисаҳои дастгоҳи раиси шаҳр ва дигар ниҳодҳои марбута иштирок намуданд. чорабинӣ бо сухани муқаддимавии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода оғоз гардида, ӯ ба ифтихори рӯзи милитсияи тоҷик ҳозиринро шодбош гуфт. таъкид гардид ки мақомоти корҳои дохилӣ ки вазифаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва амнияти ҷомеа, таҳкими волоияти қонун, ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, ҳимояи манфиатҳои қонунии муассисаҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ, ташкилотҳои шакли моликиятшон гуногун ва коллективҳои меҳнатӣ, мубориза бо ҷинояткорӣ ба ӯҳдаи онҳо вогузор шудааст. дар сохтори мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон яке аз мақомҳои аввалро доро мебошад. ҳайати шахсӣ ва кормандони ин мақомот ҳамчун ҳомиёни боэътимоди давлат ва ҷомеа аз бисёр имтиҳону озмоишҳои сахту сангин, хусусан дар солҳои барои таърихи навини кишварамон вазнин, бо матонату шуҷоат ва далериву мардонагӣ гузаштанд. сипас муовини сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент, подполковники милитсия Назарзода Алишер ба сухан баромада ҳама ҳозиринро ба муносибати рӯзи милитсияи тоҷик шодбош гуфт ва таъкид намуд ки бо дастгириву ғамхории пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таи солҳои соҳиб истиқлолии мақомоти корҳои дохилӣ ба як ниҳоди боэътимоди пурқувват, кафили амнияти дохилии кишвар мубаддал гардидааст. дастгирии ғамхориҳои пайвастаи сарвари давлат, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи баланд бардоштани инфрасохтори мақомоти корҳои дохилӣ, сатҳи касбият ва маърифати ҳуқуқии кормандони милитсия ҳар як фарди бонангу номус ва содиқ ба ватанро водор месозад ки дар иҷрои вазифаҳои хизматӣ боз ҳам ҷиддитару бо масъулият рафтору муносибат намоянд.
در ادامه چاره‌بینی باشد چند نفر با مدال دلیری، افتخارنامه و تحفه‌ها قدردانی گردیده. چاره‌بینی آماده نموده بخش فرهنگ مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خاطر حاضرین را بالیده نمود. گزارشی مرتبه رحمان و خیام جورایف. اولین نوازگران دعوتی تیرماهی به سطح ارتش ملی جمهوری تاجیکستان سوگند حربی را یاد نمودند. در میدان مجسمه شاه اسماعیل سامانی شهر پنجکند اولین نوازگران دعوتی تیرماهی در فضای تنتنوی سوگند حربی یاد نمودند. در مراسم سوگند یادکنی معاون رئیس شهر مراد شکرزاده، پدر و مادران و نزدیکان و پیوندان سربازان شرکت ورزیدند. معاون رئیس شهر پنجکند مراد شکرزاده سربازان را با این لحظه فراموش نشونده صمیمانه تبریک و مبارکباد نموده ذکر کرد. امروز به شما میسر گردیده است که در صف افسران و سربازان قشرهای داخلی در یک ردیف ایستاده برای تامین امنیت مملکت صادقانه خدمت وطن مادر را ادا نمایید. ذکر نمود که اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سخنرانی‌های خود قشون‌های داخلی را سپری با اعتماد دولت و ملت کفیل امنیت و ثبات کشور و ترتیبات جمعیتی اعتراف نمودند. در حضور مهمانان دعوت شده سربازان سوگند صداقت با نام وطن یاد نمودند و قول دادند که وظیفه حربی خود را با شرفانه بجا می‌آورند، آزادی و استقلال دولت را مردانه‌وار محافظت می‌کنند. در جریان چاره‌بینی والدان نوازگران همچنین مهمانان دعوت شده سربازان جوان را مبارکباد نموده برایشان آرزوهای نیک تمنا نمودند. نوازگران سوگند یاد نموده ضمن سخنرانی خود قید نمودند که وطن مادر را همچون گوهرک چشم خود حفظ خواهند نمود. پس از مراسم تنتنوی سوگند یادکنی به نوازگران و حاضرین چاره‌بینی آماده نموده بخش فرهنگی مقامات اجرایی محلی و حاکمیت دولتی شهر پیشکش گردید. گزارش مرتبه رحمان و خیام جورایف. در شعبه اندوجراحی بیمارخانه مرکزی شهر پنجکند تجهیزات نوی طبی وارد گردید که امکان انجام دادن عملیات‌های جراحی را با اصول زمان‌روی فراهم می‌آورد. متوجه باشید به گزارش همکسبان ما. در شعبه اندوجراحی بیمارخانه مرکزی شهر پنجکند تجهیزات نوی طبی وارد گردید که امکان انجام دادن عملیات‌های جراحی را با اصول معاصر فراهم می‌آورد. با استفاده از این دستگاه‌ها طبیبان محلی همراه متخصصان با تجربه از شهر دوشنبه توانستند 5 عملیات جراحی مرکب را با اصول نو انجام دهند به بریش کلان تنها توسط چند سوراخی خرد در شکم. این نوع جراحی را که اندوسکوپی لاپاراسکوپی می‌نامند امکان می‌دهد که تمام عمل زیر نظارت کامراهای مخصوص و با دقیقی بلند انجام داده شود. طور طبیبان میگویند بیمار در این حالت درد را کم احساس میکند، احتمال علتهای بعدی کاهش می‌یابد و مهلت برقرار شوی نیز کوتاه میگردد. با دستگیری حکومت جمهوری وزارت تندرستی امروز مؤسسه‌های طبابتی هرچند دور از مرکز هم قرار داشته باشند با تکنولوژی‌های معاصر اینوواسیونی تامینند و این عملهای نازک و مرکبی که پیشتر فقط بیرون از جمهوری اجرا می‌شدند ما یک امکانات خوبی پیدا کردیم که در شهر ناحیه دور از مرکز این رو با موافقت انجام دهیم. این امکانات می‌دهد که اهالی کشور بیرون از جمهوری و بیرون از اون شهر ناحیه‌ای که زندگی می‌کنند نرفته در مکان زیست خود یک خدمت بلندصفت طبی را گیرند. در اصول عنعنوی بیمار بعد جراحی تا 1 هفته در بیمارخانه بستری میگردید و تنها بعد 4 تا 6 ماه توان بازگشت به مهنت را پیدا میکرد. اما با اصول نو پس از 1 روز از بیمارخانه رخصت شده در مدت 1 ماه پورا به فعالیت عادی برمیگردد. اجرای شمال با این تکنولوژی با ما و بیماران یک سبکی میآورد چون که دوره ریابیلیتاسیون یعنی دوره برقرار شوی بیماران از 1 هفته 5-6 روز تا 1 شبانه روز است. یعنی این بیماران اگر به طور عنعنوی پیشتر جراحی میشدند و 6-7 روز مجبور بودند در بیمارخانه بستری باشند، ما پس از اجرای این عملهای مینی اینوازیوی بیماران رو 1 شبانه روز پس به خانه رخصت میکنیم.
تجهیزات موثر امکانیت می‌دهد که طبیب تمام جریان را توسط مانیتور اداره نماید، جراحی با دقیقی بلند گذارد و خطر خونروی یا آسیب عضوها به حد نهایی رسد. در عین زمان طبیبان در شعبه با هم تجربه مبادله کرده روند و نتیجه عملیات‌ها را بررسی می‌کنند. این همکاری متخصصان صاحب تجربه و دکتران محلی به بلند گردیدن ملکه کادرهای جوان مساعدت می‌کند. با وارد شدن چنین تجهیزات پیشرفته و استفاده اصول‌های معاصر طبابت، امکانات ساحه طب در شهر پنجکند به طور نظررس وسیع گردیدند. امروز بیماران برای گرفتن چنین نوع خدمترسانی جراحی دیگر احتیاج ندارند به شهرهای دیگر روند. همه کار در حدود پنجکند با سطح بلند و مطابق به طلبات معاصر انجام داده می شود. خوشبختانه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان همساله به بیمارخانه مرکزی شهر پنجکند تجهیزات‌های نوی زمانوی وارد می‌گردد که امروز با دستگیری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان متخصصان مرکز جمهوری علمی جراحی دل و رگ‌ها به شهر پنجکند آمده 5 نفر بیماران را با اصول نوی طبابت جراحی مال اینوازیوی اندوجراحی که به بریش انجام یافت 5 نفر بیماران را جراحی کردند. امروز ما با باوری کامل میگویم که در آینده بیمارانی که سفر میکردن به شهر خوجند و دوشنبه که خراجات زیادی را طلب میکرد، امروز در شهر پنجکند در شعبه اندوجراحی متخصصان محلی این جراحی را انجام میدهند. با راهنمای پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، سالهای اخیر زمینه مادی تکنیکی ساحه تندرستی شهر پنجکند به طور بی‌سابقه تحکیم یافته است. در مؤسسات طبی شهر حالا زیاده از 3000 کارمند ساحه از جمله صدها دکتر صاحب تجربه و کارمندان میانه طب فعالیت دارند. همه این اقدام‌ها با هدف حفظ سلامتی مردم و تامین زندگی سالم برای هر یک شهروند کشور روانه شدند. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر، شاد و پیروز باشید.